Tomana au hisi sara yang betawat ya. Hindulan ang sin ngo nang giyak hong do. Hindulan. Yanang no. Muslim lan ngo ya. Kristen lan ngo ya. Kristen lan ngo na yak hong do. Praise the Lord. Kristen lan ma ngo na gi. Tapi ya nang yak yong bui sama nang yak hau bui sama tomana Kristen haya au hisi sa ayam betul. Kristen si buah si supai tu bui bulan si sohang ke kem tau ki kem balan I ai me yak balan I ngau me kem balan te Kristen semin boja. Okay, tomana ating ting me Kristen dia tomana I mong bukia lai sipa me I bukia tomana kemia sa tawa ngau lili ngau Taiwan tenang nang nying the question pa ngokai nang nying the answer pa ngokai awang na 1 Peter chapter 1 verse 19 ma you were bought with the precious blood of Christ dead. Nangano, Jiso Krista tuinyu yi, Jiso Krista li pukaya, hado ke nanga iya sak puyang. Matlab tomana sak yang angbu. Tomanjing malik nok puja ngona. Hado wa Jiso Krista ngona. Sa number 1 mong hado ongkai. Dia tahu Kristen na au hisi Kristen hanggang orang ki sawan bu Kristen ating pa Kristen kawang mong bu Kristen na hang isi hado yang wanda dia moilan da kawang ngau la aja okay yisila poa ta yola yong mong ta takka hagal ta chan ke chai ke tau chin de nang chai bua na sa ye chai ja mik u chai nang bu Mika yelai pe huni se hui jamu inaga ko tu digest no hoi olebe tawa experiment tinggalai hakai lai yang yong digest menga yanang bu tawa nyak pu jing na taw aheng sak yang ona ni numan ni lak jing na ayang bu meya muske to kane to moi bhal dai sikil moi ke dikhiu para nai Philippian lain sama lehu nagi Philippian abong lem aleng panmatat panmatu ma hado mo tawa mi ngau ma chonda buching na English ngau hum nang ihim nang tam konjang ngau yilak lip yilak for many works of whom I have told you often and now tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, who set their mind on earthly things. Philippian apong lim panmatu me buang. Ma bukatan kem nang tawa numan de cinde inang atam masap nang hangne si kama imanano tang pem tu wi pa ne meng tai ngona Krista tang pem tu wi pa ne meng tai ngona meng bu Kristan ka dalan ayang iman cing akimma sangat pa me ngona gi ayang iman kawangano iman sinyu ni meng tai ngona iman kawanga iman sinyu ni meng tai ngona ayang iman cing mikti siwa ngawa iman ba wau tau sia lak pa ya apai lak pa ngona ayang iman cing chuta ya katok sa cing na ngona gi se Philippian pumainok ta apostle Paul nyan bulai ma hage ngi nagi iman hado Kristan lan chiang ihim boyang Paul ibua Kristan lan chiang ihim boyang hado Kristan ma tia ta Kristan ni alam ni ngona hado ihunagi number 1 ma sai bukia enemies of the cross of Christ tang pem tu wi pa ne meng bu Kristan lan ngona gi tang pem the wi ne meng bu Kristan lan ngona gi
tang pem hangi si hatawa Krista tang pem kaya toman hangi tau busi ami 1 Peter chapter 1 verse 19 mi bo tang pem tang ma takatui bu hatawa tang ma yan bu yi kaya nanga tawa sak anu kasih yang bu sak yang ang bulan toman yang tahe toman tu bu malik nok pu jangona nang pu pa nang pu nyunang pa ha nang nok pu yija tomana kawanga sak yang pu toman jing na dam na pa yang pu hado jing na kawanga toman jing yo nga jude sang nang Kristen ai dia tomana ya hong to se iwan de Kristen meng yang ma ngona ayang boy Kristen se iwan de wang lam de meng pu form de me form felap de meng la jing na meng pu nanga au hi si Baptist Kristen ya itu ko boleh bisi aram pra ko pare kawa Baptist Kristen aja tawa wang pa Kristen ya apa ibu noksa bu boja tawa bapti wang bu noksa aja apu apa wang bu pumelo aja yang ota dong ina hayang boy kawang teman de kiemlak kiem dau si bu lam kiem ya kawang among bu lam kiem bu Kristen meng ya sa hado ihunagi tau he dia hado ma toman tang pem tu bu wi pa meng bua number 1 iman kawang na sinyu ni meng dai nagi se nagi tini toman katok ma yui sinyu sa ta yang wangyak wangai Jisu Kristus mai bu yatau yesing Jisu Kristus nang da ayan mang bu yang yesing Jisu Kristus yi kaya nang sak yi se yesing Jisu Kristus kan bu hadau yatai tau hayang bu sinyu jing da wangyak wangai kem wando chok bu hau nga bu hau hongai ngam bu hau ku le bu hau hadau li ya pa ya wai bu tui ta yak lika haga toman ngorang Kristen katalan aneo haga ngoyang o tang pem tu bu wi pa ni meng ngoyang o toman tawa Kristen kata si inang wau ya wau ba mong dong ya sa Kristen cha hadau yang sen hadau da mi ngam nominal Kristen aneo iman jutayano katok sa wang dang yi ta yanang iman jutaya katok sa meng dai ngona ge teni hala hada politik ta ngai ni meni isakai man palan yong wanda cha pa mu pu yu yang hala cha pa mu yu lang yu yang hala aneo teni champa kan tritte mu pu yu lang aneo officer mu pu yu yang hala hadau yesaka ma alo pa hangge yang ngin na tolak hangge yang hadau ha yin khushi tolak hadau lili katok sa jing na jutai sang bu katok sa jing na toman konconga tau ma win bu ayang boy ating pa yanyi tam pa Jisu Kristus ta pa toman mayang hipak ya pa ayang ya tek tau sei bu da number 1 point hadau cross tu wi pa ni meng so bu toman nginang ada tiji toman konyak Kristen katalan toman noman hada apa usaha ye jiba tum chingmu champa chingmu tau yo nga nang chang ha ngi pe bua wanglam alang bu alang bu yelak hada praktis hada chon bua ai hada wa tan ta cha hada ha kemu ngo boyo apu tat bua apa tat bua hoi na hoi ngo bu ya wa cha hada wa ihim buai it buai shem buai haga ngoya ling yai no man hada ki bu mango na abui ma upper konya kong kembu chimna tomana abui ma ngau li ngau bu ta kong kembu china hangna abui mu chong bu chingna tomana konya ngau bu yang ngau nagami se ka ma yu ngau ngau yang tomana ini communicate na meng na ana wang lam mo kong kembu sing pe tawa abui lang to mancing tandat pu ngau apu hake apa hake hada nyau pu o ngona lai sipa te yalai ba kawang among bulam ye chi ba hado ma practice meng bu ngona ayanga ha yin de chau bu
phong de chau bu na itu kan so practice kore hadawa lai sipa ma it nyan yang ya na lai sipa ma hadaw ki chau do hadaw ki phong ta ha se bu apakan mo yin na yang boy Christian na se yang a Christian na cha sa to nango yak o hong yang bu ka ta phong de chau na lan de nyam na abuilan apaulan no man chau ya to man abuilan na yong chau bu cha kata li bu kan me pai la accident me li bu me pai la hongwang abui ngam ching yi ba ma nau si cha li bu ja ta ma pai le lan ong yang li bu pai le lan ka ri su bu yang si to ta phat ong si bu de ta local ta to ma ye yang a hang mau ye ya nau si ya ha ga li yang hau ya ta man to yang a ni hai mu yam to ya ta i ta ani yau lak ching na ayang buat kata lah dengan cinglan tu, kalau kapra ni betul, nah ni ni betul, ini mic kau ini betul, hadau pelak cinglan se, kata tu son tu, acha, aibo ja ahare, ong tai bu yi, kong kebu mak bu, hang ni se tu London nyampe si bu, last mu, tahu yo pecau yang baik mah, last mu pumenok ngang cinglan payang ah, pumenok ngang cing pasai, bu yang ta tu pa imayak mu tu payang, hari libu bahangai pak putih. London jam nak hang na bongpong, hangi bongpong. London jam yang nang Kristen naik sahang ni bu bau ya bau ba. Alau batang tat ayang hadau pa lincang dengan nang Kristen naik sahang na klaim demang bu bau ya bau ba. Asana nai, tau ki bu ngoya tum ching ma. Taman muhong long ching ngau ma mai nang ke. Yam ya na besi yam ya tu mana angkela sebang lam si lak tu yam ya tu mana abui mai be yam ya na besi yam ya na ma hada yam ya mai wang cai ni cai kau ngau i na ya yom nok to i pai na si su mai bu chang ngau i na atam chang ai bu meng ma yam ya ngau bu yau ya lai siapa meyam ya jangan muda. Revival lahang kibu revival mung busi no manda. Hadau ye cai lai buri meyang kama. Pong yang bu no. Hadau ngunang kiu konyang ma. Au sing bu au chang lia man sing nang pe ado. Na no man sing nang pe to mana pong ling nang bu. Nya ta wan do pong ling yang ta nang bu to mana. Mai ta tane se ya bu to mana pong ling yang ta nang bu. Hadau yam ya. Orang ngau bu yau. No man sing buni meyang kama tau jauh bu yang dia no man deh. Witchcraft and idolatry. Galatians chapter 5, 20-21 ma. Mong de khumbu, phong yang bu. Hadawa anu. Hadawa yapa yawai bu tui. Hadawa meyang bu Kristen lancing tui ji. Hadawa meyang bu lancing tui. Tau menyan bu. Sekuwa anda sati mai mi achi ba ni nau si ya tai bu ching na abui to man nei won nem bu ya tai bu yang se yang tau ya mai tang ha hado mata namyang lak lan phai phong ya lak yang ye jing lak chau lak hama au ba hang ha lak si do awang na au ha syak lak au ha yi jing lak ane hado hangi bu si teng adoa Hadau hin ekor kau lagi, kau pay beraksi mata tong ning ni mengla. Lai si ba bukan menyan busi ada wah, hei Kristen katalan, hangi ba cap tu nungu busi, hadau lincang linga pumai no kai sang ni busi, hadau lincang linga tawa Kristen lai sang ki laksi tu mana? Kau orang teman di nang kiu, kau orang yang mong tetap, kau orang yang mong meng nang kiu, tak ling nang, bu pa man tak ling bu, kalau tak pun di meng kama hospital tay iya tay, tahu iya pang mah,
pupa au ha sak nang akha sak nang kui ha yan mo khong ka mu mong him yang ngo boya to hi pak ma hayang bu teni o ka tak pu de yang ka ma serious tak ngo ta wai chamba phala ne ba ada yupi pa pa yang hey hada ki bu dai au ha sak to chamba yupi pa pa yang ya ong kan sa de mang pa do man kan pa si yang kui ha mong wong por mang kala ka cha akha hai mai nang bu tau ki bu to man ha ka ling hem bo cha hada ki bu po ra ada kan si bu de mang lak to ba ngaulan numan kan sa de mang numan de kan pa si yupi chengolan pa yang I wonder hada kui ha akha au ha phai won na toman ji mo mani hong ni toman chan nga ma khalai hu chai ha ngo ya apa nga ma khalai hu chai se cha ngo bu cha hada wa tinong ma ka ta cha yong tak pu meng ka ma yan mok cha toi la yan mok toi yang hada wa ching sau ta la nok mong ma ya pai la nok sa ada teman puhu chim yang nok at ma hada syak halak matlab yan mok ka si da phalak ka ta ba teman yela sei bu ne chai lei bu ne se khalai khu chai teman ngam hada praktisa ngui ulang konyang ma Kristen ma alio hang ketak nang ke sai ya ha tak puyang se puyang yok pula nei buai anio hadau yang long ma hadau river ma hagela se yang yen ma haga tak nang ki haga tak tau puyang ka sia sat puyang se puyang hang au hi bu si yok pula nei buai yok pu au hi si sai yok pula nei cuma ngai buah yok pula ne, nah yok buah kau dah yok putuk tak ahi tu yok lah, teman cai buah yok ngamai cai na, yok pula ne ibu wow, kau orang kata lah ne inang buang setai lak cing deh, ayang buih tui sau tu iwan tu tui sau tu lewan deh, mong tu kemen buang, nanga kakak nang, tening buka ma, hadau kama kui ha ya yang ata buka aja. Naman apaulan ling ya teman ang ling nang bu abuilan teman hadau ka akaya yang tabu kayang iya ka mate ninga ka ta chali la tep ling bu ling la hadau ka si nyam lak chin ne ano noy hadau chapter verses hangsin mangibu nah chapter verses hangsin mangon lagi Apau Changli 20 years fellowship FM silver jubilee halak chino bang pengang ona hayang pui no mana 1958 ma bulan aja hono no 1958 ma apau ma Yesus Kristus sampai wang buyang saji platinum jubilee sa mai wang peng tat thai ona Kristen mengman Kristen mengman teman abuilan na ataman meng bangonang di teman ki ngoya hanuman tawa abui ni meng tai wang peng that ti tok tu nyai pu jeng na tawa abui cha chan ka ta ji cha wang ka jengka wang tia ji cha hijipu menyu abui makata cha libu yang ngomong tetap yang teman muilan na mok selibu hada hang na libu si yang kai ha hi pa cha nyik yang hang na libu si yang kai hi nyipu pu ba hi nyipu hang na libu yang se da ais kasi tui bu ha kasi sat bu ya se ka ma hang yang ye se ngau yi bu ana tau bunyi ya kai si nang ke tau chon bu tau tui na tau ya pha si nang ke wow hado ki bu sha to ngoi teman praktis tu yang onang ayang po Kristen hoy na hoy yes Kristen lan tu ya ka yalang bu
Kristana ling lak cha no yena to buta tang kim hoi meng bu Kristan katalan Kristana si bulan hadolan yeling lak si nang bu sao to man yop yang ki chok khoi nga bulan chok to si apakan mo yan buta ayang bu chok pu yang nga do sa apakan mo yan buta lai si ba ma ayang bu nga bu yang nang chok pu ka ye noksa sau si tam nang khung tap wo to ha nang ching sau lan se mi ado si ta yang ai hang na nang da wang lam pu cha ngona ha da wa kasi control meng yang ngona ha da li to ma ye sing bu da chok pa lan to ma ni sing nang ami sau san ba yang ge Chari boli mona se, hoi libi tu, na pare. Chok yang ano hujin de jana, imano chaile hurang ki, ayang bu na pare, kile. Kasi lungo sabu jingna. Iya control ni meng bu jingna. Ayang boy, hadau control ni meng bu, kata de. Shatta o yalan. KNS ke fine hado yalan. Student lana tisin saja uya bu yalan. Kam nong mama bu paya bu kata atam chaile bu yang iki ya hayang bu tau mo yalan to ke iman ching na ka wa yak chon bu cham chon bu once for all cham chon bu ka ya không có một mai bu cham chon bu ka ya ilan se mai dai bu dia to man a living testimony to ma si se ma how na to ke tao hạt tao này bù xì xì cơ mà sâu san yang à bùi mà ngõ chăng ngõ tao 30 years cái tay à ni phải yo Christian cả ta mà mu hạt tao ni cham pa wan ngõ Christian cả ta mà hạt tao ki bù practice hay ni cham vang peng mo ha kam sâu san như chu mo hạt tao ngay lý lắm nok ma wan ngai la yesa kam hangi accident ho ya boy ni lim peli phai ma abuila to mana holai jabor holai na ta apa ngam hangke lak sa to ha pucha gan tawa ada long jing chak la chang phang chak lang na ada iman jing hai sing to bu ya holai ta tang be holai tang ko ha yam ya na ma ka nyaki yam ya na bisi taman ha ka practice me apa li ka ma apoy lang tamana yung hong li nang bu sak ya sak tamana ka li pu ma hong li lak ngin ya na ya boy interest ngin siya nga bom sak lak bom phup lak cham li hong li bu ya ini se li lak ichi bu de se yang ha bom sak yang ha keng ada ka li wan do Bible ma tahu ya nyam bu de ada jam li ka ma na ya na silan hong li lak iman nok ya ma pai lak moilan hado advantage abu to man kristalan to man jam li yang bai ma memory link lak tam invitation na chak nya yang pai lak pai ke wow puisa le ke na bi party khabo mura laka hallelujah teman ha ke ling nang bu li bu dong yo hong li li bu mu ha Kristen kadalan teman apa kan mekem him nangi ya salak palam nyu teman kem nang nyong kalai lam nyu kem nang bu kadalan de kawang kadalan do yopha tang nangki sa dong ye phone mang yang yopha selo ai yopha vậy man yopo hangke nangki teman ta ka tong bu ya hangke nangki ai hado saki cha bong se yang hado ki bunga ngatang bu ngo nang aboy ma ATM ma ki pase pa yofa
teman pasal pada ATM mak tegi apa kan mamak usi iba nginku puyang au hiku usi iba kawang tenang tong ku hoi Kristen laga kam no hoi tu Kristen kata cing tu ye ji hadalan ya chau hiu hipa ya chau chon pa tau ki bu ling lak cing nei bu ye chi cha ayang kata tam ya hing hang nang ki se yang nang te yop yang au ha set ta kui ha set ta tau yang yan ma tau yang long ma bai chance ibu de mang ma iya ya ha chau yi chi yo kasih wang lam lam bu mun nang bu revival ang ke bu yalak si revival atau ki bu praktis ki meng lak cing bu revival aja no mana yum nang no mana khum cing da pai nang pan phong pa nang hayang poi hadau tan tat hadau wang lam yam ya ma bu man yan da bu cing na sa ji lung mu sayang ngona hadau sayang ngona tau kai tia tu mana hadau by chance tu man cing ma Allah ulan ling buki abu ilan tu mana ling buki ngo buri me ngama te ya hadam ang tawla ngai na matang tu man revival kata revival ya yang bu kata tinong matau naha mamu hadau cing la ngo yang ge tinong ma tawan naha ne ayang boy yom nok te cha nu cham manu he fel ye mang bu tai apunga ya tau na yom nok ma fail yam yang chata wa Sunday school ma wang yang hem lok po lan every service betul lok yang gi ayang bu anyu apalana hangu yising bu illiterate ABCD lan yising tau he imana phongling yang tak puyang se anyu tak puyang se phongling na cheyong ba solak phongling bu pa tang de hadau phong ya ling pai yang ngawa anyu ta tak pua hadau yi ma phong chong yi ma tak nang ki se nang ki hadau ta ti kon minu ton yang ada ti kon ba ya apa yang nik apa yang yop tu se nang ki se bu yang hari hadau phong ling bu ma phong ti kon hang ke sing la na ti kon na nak ki na jani bu phong bra ta mong si bu ngau le hayang hadau ti kon min tang tau tok te cham anda tu lobi hada ka tok sau yang ada anda ka tok mong ta ang ta au ha ayan mam ta si bu yang itu sok praktis suruh yang masih tau na ha ma ayang bu tau na ha iman ta bong punya na tau min chong kiu ya na iman jing tau ti nok tau ha ga la ngo bu cha ana lan meli bulan nok sar iman nok ma yen se bu ying lak ate kanun iman nok mo ying lak aja iman nok mo yaha lak aja lan nok aja hada kita bu ate ating ting ma tau ye chon cha ayang boy cham ma anyu lan jemik phai tisin lai ya bu to ye sing ba bu yang ado ating ting ma tak bu yang tat ta bu jing na si haga tik tai zawal ya se chen tai haga tak wan da hang yang ling yang mai bu yang tang matang tak yang phai ma tau aning ning ta disin ya yang ke a ji baras muilas moi sop la gor bara kawo te ya tingi ma pa ya anyu apala na ta ha si bu nok ma muilan nok ma tau khap hai hak sa over decision ya yang wang ya ba adi tak sa tu moi tak ngai nang bu tak ngai nang bu hadawa tat pua hadaw lili tumana vumawang bua hadawa kasih telingin boja kawang tu ye cica tawa oi Kristana si bulan tumana tamat tia atau singlang bu ni semua pak Kristan taiha awang pak Kristana alam ni orang si buma awang pak Kristana wi tangpem tu bu wi pa ni meng bulan na hadau chaling bulan yang imana tangpem tu bu wi pa Krista pai tai ri khok palan si nang bu Kristana chi Krista pai hok palan Philippian lai mi bua ane ni semua Krista la na iman ta children
light semina imana wangai hayim imana wangai hayim John chapter 8 verse 12 they wonder I am the light of the world tawa kadong yu wangai chisui bua whoever follows will ever walk in darkness au yana phai the way like iman wang yak al pinyu ye kem lakaja but will have the light of life tau ka iman ano wangai ayan tau lakaja hallelujah chisua ki buja au yan tawa kadong yu wangai tau ka au yan phai the way like iman wangai hayim iman au pinyu wang yak me ye kem sa itai bulan khung ke mawang yang makem buyang hake bikiran buki kemen butu yang hadawa phong yang bua campat yang muk pebon bua campat tat bua hadaw lilia wanglam alang ma chon bua wangai hayim lan ling bu yichi hadaw wang yak hayim lan tuya ja to he na nga apakan mongona gi Kristan wan mahaya Kristan tu mongona gi taw Kristan tu to payang ngona gi sa nga John chapter 10 verse 27-28 My sheep listen to my voice. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hatawi bua enyila na angau China mu. Jisui bua enyila na angau China mu. I know them and they follow me. Tawa iman singnang hayang iman apay the winang. I give them eternal life, and they shall never perish. Tau iman na akim yinang po ayan panang ayang iman au punyi yesangla. No one will snatch them out of my hand. Au hiu ayang mo po iman yaa yetayla. Lai sipa hadaw yun ki kawang awa. Nila na ngaw chay nang bu. Tau kay kawang tau Kristan na isi ibu ba mana ni ating pa nimang ya. Kawang ngau cai pupa ni mangya. Kawang ai meya pupa Kristan ni mangya. Im tamane I ngau cai ya. I phai duwi ya. Hayanga tamana kawang ababu akim yana bu cinna hadaw tau ya. John chapter 3 verse 5 Jesus answered, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. John apong lima lengami bua Jisuwa chanyagi tawating pa inang au hinyu lompalomo ni sa yepu pute yang mo papti yang yaha mo papti yang ni sa mu ni ma yepu pute wang tagang jing ilak. Hallelujah. Hadaw mo water in the Spirit sa ina. Yang mo tuman migigi bu yang mo paptila. Hayang yaha paputila. Hadaw mo ni fulfill ni miyang buwa wang tang taong lak. Tamana yang mo papti yang pailan niya. Yang mo pa yung hum yang orang. Hayang po yaha mo papti bulan mo ya. Yaha papti buwa hanggang mo busi. Yaha papti bulan sa ong yang sakifa bulan hadalannya. Kani dawai drugs khaili bi isor bara badli kurise. Kiman bi sindura se. Iman sita hangsin ngai busi. Iman hangsin hongli busi. Ledo. These are called ni se pu bulan yang hadawa. Yaha ma pu bulan. Hadalan jina ang tawang tangang jingona. Lai sipa mi bua. Taga aube. John 8:32 they have then you will know the truth and the truth will set you free. Nanga ating sing nanga ating sing la hayang ada ating pa sing bu kaya nang the lana tam bhala kaja. Lana tam bu chiang hangi si. Nang the katok tuye, katok wang lama, katok simil lambiya, katok practice kaya, katok mong dekim buwa, katok kyutai kem bu china, sa bu ke pu bawang lam ki hadaw yan muk phai cham ba phai phong yang yang ling ngo bu kaya. Hadaw lili mepu lanok la. Hadaw lili ang taw ya
si so ta tai laka apa kan me se kama nanga ating pa sing ta bu me kama ating pa ay hosadi do su tu na se Jisu ating pa hadaw yang no senang mong ta au ba ong ya ba sa ibu li mu bu nanga la na tam la ka hadaw malan bu jing na tau lung sa ang bu jing na Kristan nei sa pa yang lai si pa among bu kia kawang among bu kia ye kiem bu Kristan lan hagang ona ge konyak teman konyak lana apau changli hagang ona ge teman abui tahun teman hagang obat Yelak peda, nomana ating singlak aja, ating patia nomana singlak singna tau ingwan himbuya, ating pahangi si singda, ating sing budemang kama, hatau ating kaksubu kaya nang dalan na tamlak aja sa sayang mo butuy lili mo. Ephesians apong nga aleng tatma. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as the children of light. Hibak chama nang wang nyak mangoyangi. Hayang puisa nang wangai ma Jisu Krista manang wangai mo namu. Tau kai wangai hayam ki kem dak. Wangai hayam ki kem dak. Tamana i sakyang bu. First Peter lai ma i bukia. Isak yang bulan saja wangai hayim ilaklan yang temana wangai mekemlak wangyak mekemlak lagi ci temana wangai hayim naman mui lagi orang shot jam lui lau shot pucing na yang tai bungi na akem na tawa bungau cai lak Ni cha vui bang ma nau ya nau silan picnic ta bu cha hado picnic ya voi imana yang yungo bu nyui ma hado yang mo tau ba yang chanji ma tau yi kang ma tau ba yang chanji ta kai yang hai picnic ka hala hado yang kai yang tai lak ching na ba yang ma kem bu wan ma kem bu yang imana dei wan ma kem yang tai yang Tanap tabuah tahu yang macam lu yongbu. Ini notice ma Brahma Putra tahu kibu. Yang yongbu tahu baca jitu tayang iman piknik anggo. Saji angwe itu imana yilak se hada wan ma imana sot buyang. Imana wangunyak deh saji onglak. Toga iman na the wan dang mesot yang yang dah ke yang kembu, nama ni apa? TV me, nah, harga yang kembu. Mui lana harga kia hasil yang ada iman wan kem laki na. Harga, tahu ya lan sekian wang wang nyak papan. Nah, kau kembu wang tahu ma iman harga wan tang kem baca. Hari cambayan chan menjengui, hari iman berai se, tu phale jai na kiu sana. Saja iman ke me yang wang yak buah hangu yising. Nak ning wang hingai dok hangi hang busi. Iman wana menap tabua tau ma angbu wan angbu nyui ma. Wu sina anga tau yang, wu sina anga tau bu hadau ba yetai tau ba imana cing di jilak selang sekiem pai sewangai kem bu yang, hayang bu tau kan bu ye move ye yang, mong dong ya, tau kan bu pulang se yetai, hayang bu iman hadau yising, iman wu sina ang bu yising, iman tai bu yang man pai se, yang pat pai se, kem si bu ta. Cha kan yi de yetai nap ning lo wan de nap ni wang hingai wan de lai wan de hai oh toman mani sini ta bu wa hadau yalan bu ching toman ye kem bu yang sa ta bu ja ayang boy tau ya bu sing ha bu hadawa wang ta ngai ha bu tau ya bu sing ha bu
hang ne se kama yang chan yi ma pa lighthouse ko nang sinang one nok se lighthouse se kama cham ba yi mo ngo pai cha cham ba yi mo ngo pai cha hada wang nya me kem bu wang kem bu la na hada lighthouse hai le yang kem pai se na bu hada lighthouse station yang iman jing na yang ma kem bala jing na ta ga da wan de sa ke lei bu meng kama oh teman ngui la kana ngui de ki so sing la yesa kama ai man ngui so sing la iman pangkalang iman ngopu iman man pe se sa palen me nominal na antaste kosis kuria se light laga sana to kai hagamu alang ki mu tau ya hado angisi lighthouse talai buni meng kama oh tamana man atau tamana ya mayong alang ki mu wana ki sapa sing tau ha bu tau ya wang yang ai ha bu te lighthouse hangisi lighthouse Jesus Christ tau de Jesus de lai bu meng kama ni ha bu te Jesus de lai bu meng kama Jesus de lai yang si so de tai nang i bu meng kama ameng amai khong ku mu tau ha bu te hayang bu iman ok pai se pu mai no kem bu ha mu kem bu ma se Kristana ha kem bu ma se ngang wan de iman wang nya wang ngai tau ma kem pai se tau mu bulan se ye mu fa ha ngo bu to man ngi no teman pu mai no katalan Kristen katalan teman de anuwa sinang bu ta anuwa sinang bu mu bu malan bu de teman Kristen ai se ini vono wang ngang ta chungo nang ga teman wong pung ne je pai la khatawa asau je ngoi la si sau da ek khotam bi jawon na parbo wu shin yang bu ye sing bu da teman wu shin bu ma pelan la pa ye man bu da hadaw la la chin ba wan da lai ka mai sing ha bu da wan da man lai teman wan da man lai wan na Jesus Christ acha yang yan ma pu champa yang chan yi to tai lak ching bu wong station na indication na Jesus Christ acha Alio Luke chapter 11 में है या Jesus Christ i Finland Jesus Christ yo om में या wang nyak wang ngai mana nya om na ngang pai sina hayang pai nya ye tau na pai Jesus Christ pai yang Peter put out into deep selubu di ship Peter selubu di ship say wanda Peter puja ai ayong ba mai ya wang ngai tau ma ship puja hayang pai nya cha no yo mai hayang pai nang ibu khai ma say yang san ha sai wanda la sa de to san no hoi menga nya om bua ha ka pho sa lai si pa mai na why hang na ha do wa Jesus Christ yenang bu hipang ma in the absence of Jesus Christ Jesus yenang bu hipang ma iman ngang wang nyak iman pum chutai konchong wong kai tu man iman ngang bu ja hayang punya ayom bu de hayang bu nak ni Jesus Christ i Peter song ta achanga o pai wan da Jesus pho da hu se i wan da hai nya om bu de Jesus yo om bu ni man ka ma hangu yok cha Jesus yo om bu Kristen ka ta la si sa ye ti ye tai lak cha hayang Jesus yo om bu ka ta lan o ta bu konchong mui para suru kura se mui pare ase hagamu ke me pai bu ya hagamu ling bu ya itu para kita bi agin na jabo Jesus om bu jing na hai nya om bu ja Jesus ka ta lan pilan fai Jesus ya ha om bu jing nai om bu ja tao khai ngin phai sau ye san cha ngin phai Kristen wang lam ye lam cha ating lak pu kai kem lak cha tu mana mik le yang yi chi hayang bu taman ating lak pu kai kem nang bu tao khai ma Kristen ka ta ai setia tu mana ngiu na Kristen ka ta ka tok menyi ngo nang ge cha nyong ka lai tang pem tvi ne meng bu Kristen cha ngo nang
Nisubupa Kristana, Nisupu Yanga, Yahama, Ngopu, Kristan Changona. Numan, Toman, Ohipa, Monagi. Mula Chamsioma.